Mhm. Ivar baş, dem baş were em li hêviya mêvanê xwe bimînin. Xeleka me îro li ser bên pêkirinên ku pêdê dike nexwasim ev dawî bin pêkirin derheqê çalakvanê Kurd li bajarê Amûdê Hemîd Eîdê. Hewla kuştina wî hat kirin. Me xwestin bikin mijar, me xwestin behsê bikin. Bi rastî ji ber gelek mijarên girêdayî wê rewşê hene, gelek mijarên germ hene. Me xwestin bikin xelek mêvanê me hene, em ê behsa vê mijarê bikin bi hev dûr. Lê berî em derbasî nava mijara xwe bibin. Em bêvîne her kesekê got li me temaşe dike yan jî kesê got niha beşdar bûne karibin vê weşanê li ser rûpelên xwe Facebookê par ve bikin ta em karibin bigêrin hejmareka baş. Xelkek baş me bibîne kesê got heya wa jê tune bê yan jî ev diyaloga heye karibin ew jî bi me re beşdar bibin û ew jî guhdar bikin û têkevin sûretê dawî Rojavayê Kurdistanê. Bêguman wan bi xwe jî beşekin ji vê diyaloga ha em ê komentê we em ê arasteyî mêvanê xwe bikin. Bersivê we em ê bi hev re guhdar bikin. Lêberî em destpêkê demê bi xêr hatina mêvanê xwe bikin. Di serî de Mamoste İbrahîm Ehmed wek parêzer û çalakvanekî mafnas e. Dîrokeke dirêj e bi rastî wek berevanî derheqê girtiyên Kurd e nexwasim di wextê got dihatin zindan kirin di dema rejîma Beez de me xwestin wî bikin mêvanê xwe. Em li nerîna wî jî guhdar bikin ji bajarê Qamiş li me re beşdar e. Mamoste Enwer Naso wek endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî ji Almanya beşdar e bi me re. Her wiha ji Norwij welatê Norwij serokê xwecehiya Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriyê Mamoste Mehmûd Biro mêvanim re ez bi xêr hatina we teva dikim bi navê temaşevana jî hûn bi xêr hatin vê xeleka nû ji diyaloga şevê. Lê berî em derbasî nava mijara xwe bibin em ê bi hev re em we û temaşevanê xwe em ê li vê vîdyoyê guhdar bikin piştre em ê derbasî nava mijarê bibin û em ê pirsê xwe arasteyî mêvanê xwe bikin. Demokrat PYD Carekedin Partiya Yekîtiya Demokrat PYD kiryarên xwe yên teror li dijî Encûmena Niştimaniya Kurdî berdewam dike. Di bûyerekê de li bajarê Amûdê hewla kuştina welatiyên bi navê Hemîd Eîdê hate kirin ku hêzên PYD tirembêla wî armanc kirin û piştî wê ew bên çav kirin. Hemîd berî demekê ji Almanya hatibû Amûdê ku ew bixwe Kurê Merwan Eîdî serkirdeyê nasgirî di Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriyê de yê ku gelek caran hate binçavkirin li ser destê rejîma Esed û hêzên PYD. Bûyera hewldana kuştina Hemîd nerazîbûneke li ser sosyal medya çêkir ku çalakvanan doza azadiya wê li PYD kirin. Her wiha rêxistinên mafê mirovan daxuyaniyekê de doz li PYD kirin ku Hemîd di zûtirîn demê de ji zindanê xwe azad bike. Hin çavdêr dibînin ku hewldana kuştina Hemîd Eîdê û di piştre binçavkirina wî nameyek ji bo xortên li derve dijîn da ku venegerin xaka welatê xwe. Belê me bi hev re li vê vîdyoyê temaşe kir bi rastî girêdayî dawî rewşa Hemîd Eîdê bû bi rastî ew bû weke hashtagek li ser sosyal medyayê vê dema dawî. Piştî got serdanekê çûbû bajarê Amûdê hewla kuştina wî hat kirin bêguman hûn hemû jî di sûret de ne dawî rewşa Hemîd Eîdê. Em dixwazin behsa vê rewşê bikin bi rastî me tirsiya wê yan jî xeteriya wê li ser Rojavayê Kurdistanê ser pêşa roja miletê me. Ez dixwazim ji Mamoste Enwer Naso dest pê bikim. Mamoste yanî tevî got ev gefên ku li ser Rojavayê Kurdistanê bînin her demekê de Tirkiye bê wek welat çawan gefan li Rojavayê Kurdistanê dike. Tehdîdekê wê derbasî nava xaka Rojavayê Kurdistanê bû berîn ha jî Efrîn wek nimûne li pêşiya çavê me Serêkaniyê û Girêspî jî li ber çavê me ne pêçawa derbas bûn û ew gefên xwe birin serî jî û niha jî gefan dike. Di wî wextê de got gefa dike xerk hemû me tirsidar e. Rewş nearama em dibînin PYD hîn berdewam e dibin pêkirinê xwe de. Di nerîna te de PYD çi namê dixwaze bigihîne
ملت کرد الروجاوای کردستانی. ایوار باش اشترو جمو تمام شبانه ترو هر باش میوانه گو حاضر سلاو و رجوة تباره بێگومان بویەرێکی خەمگین و هەروەها بڕاستی پەیەدێ بەردەوام کردگاری خودی و زنجیرێک دوو درێژ جوان کردگاری گۆهان بەرچاوان و دیارن بە ڕۆژ و بە تاریخ و بە هەر تشتی خودیجی دەبێ گۆ ئاداوی ئەف بویەرە گۆ بە هەواڵی محەمید دایگەر دەرباس بوویێ و ترورکردناوی خستن هەوڵدانا کوشتناوی بکن بڕاستی ئەوەیە ناماک gelekî dijwar e aramiyê him deverê de temametî dixe ber metirsiyek mezin de ji bo wilo jî nama peyedê diyar ji milletê Kurd û belkî em ê bidin xuyanêkirin bê çawa peyedê ji destpêka bo derbasî bi planekê bi rejîma Masî Sûriyê re çawa derbasî herêmê bû ji wê gava derbas bûye heta roja îro berdewamê ku her wiha li dijî milletê Kurd li dijî çalakvanê Kurd li dijî siyasetmedarê Kurd hemî kiryarê ku hebin kartînin ji xwedvan roja de gelek bûyerên nerahet û nexweş hene ji yek ciwan bûyera Amûdeyê û ev jî tê girêdan bi vê bûyera hanê de ku çawa خلقی عمودی جو لخوپیشندانی خود خلق سوری سراسر سرفرازی به خلق عمودی دیکرن به بازار عمودی دیکرن به هولدان عمودی دیکرن به دیروک عمودی دیکرن به کسری و خندوانی و بزانی ویدی پیاده هات او کمکجیا گل عمودی کری ایرو بردوامی و تنکرنا ملت کرد گاواگو خورتک بخوازه یا کسک بخوازه وگر خاک خو وگر مال خو وگر خلق خو ببینه دوست خو ببینه مروی خو ببینه مال خو ببینه پیاده ایرو ایریشی دی جوانی هانی دیگه گو وی ترور دیگه شو حمید نه وکسوی تنی ترور دیگه حمید فکراوی ترور دیگه و افجی رنگ گلک دیاره گو دیروکا فکتیه دیتیر درباس دیگه گو چاوا قبول ناکه گو دنگه کی دن دیجوری وی هبه و اوز منهانه دی کردستان آباد کرد دو دریج دی که حتی ایرو دی کردستان سوری جی بردوانی آبی کاری هانی هی باشه زور سپاس مامۆستا ابراهیم احمد جبرت القام شلوی زیورم جمتا زی پرسک اشتکم راستی حتی چرا دی اف بن پیکرنین ها یا جی اف هولین ها باندور السر مورال خلق روجاوای کردستانت که نخاص موقع گو ام دشوپینن دروشک آورته ده درباز بن گفنه تو وک کسی که گلوه داره بشتار دبی وک پارێزەر حتی چرا دی باندورت که تچاوا دخوینه وی داوی بن پیکرن در حق چالکوان حمید عیدی ده سپاسی بۆ میوانی وا و تەمەشاداران بڕاستی بلکردنا وان مافێک و چێ دەبن درۆژانە چێ دەبن نەت حەمید بەلکە وەک نموناکی دژوار ملەتێ مەرە دەرباز بە قۆناغێکی تجاری ملەتێ مە نەگهاوێ قۆناغاگ و کاربێ هەبدوو وەگو دەبێ قەنز بکو و دو کۆلانا دیالاتا چێکێ ئەف بڕاستی نەبە قیەمێ مەی و نە ئەخلاقی کوردایەتێ ئەف گەلکی مەرۆژ هەندر دەتێشینە و نەخاسم وختێک و چیرۆک ببێ نەما چیرۆک ببێ زاڕوێ مەرۆ و ئێ دەستلا ئەڤا هەنێجی کە بوارێکی بڕاستی خەتەر ئەم گەرەک سەر بسەکردن دووەختەکی دێ گۆ ڕەوشە ملەتێمە ڕەوشەکی پر زۆر پر زەحمەت استنەبوونێ بەهابوونێ ژوندابوونێ کۆچبەرگێ یعنی ئەم دەڕەوشەکی دەنن نە ئەوێ گەرەک بێ ئەم ملەتێ گۆر خاکە خۆمایی گو خەلات ببێ و بسەری وی بێ سوند خوارن نەبوی ڕەنگی ملەتی خۆتی تکارە بە هەیە گۆ تکارە بە جەبها خوا هەندرێ خوا قووەت بکە تبهێز بکە دژمن سەرسینۆرانن
وی وقتی گوت گرک ده هندری خود آزادی بهتر پیک بینه کرامت خلقی بهتر تبجدینه توزیت خلقی روشا خودی خلقی بهتر خوش بکه عرضه بوان شیرین بکه براستی يعني ابو يراغو چی بوی دوی قوراغا گومته درباز بن دوی روشا گومته درباز بن كلكي پر باندور کوي نخوش ووك خلق فاطمه مانن هان كيجان قوناغي نبي رنگي نبوي فيواري هاني غرق مرو ولا تاب باريز براستي اب باندور استكي وقت بكرد بعربي بمنحاك خطر جدا پر زور كو اب اجوتن بردوام بي بربيكي ازوك قانون انسانك قانوني اب غرق اشكره ببن اب كسيغو اب قلا ابيتن بيخورتي هاني غرق اشكره ببن وجواجبي بيد السلاتي جيتي خص المسؤولية وي وان كسي هاني محكمة بكر ليوي برسك ذهبي اختيقو في كاري رانبن وفي واري رانبن وفي خلقي سونجي دانين دادقها معناك ذهي وبرسك ذهي برفيكي جي قرق خوشك برو سر بسكده نخاصم بإيش كي إيه ما في مروبا تبقرا كردي روشنبير إجبر أذ وزراراوي المتبه هبه كس دوري في زراريتنا باشه زۆر سپاس مامۆستا براهیم زۆرم جەم میێوانی خوا ژنەر وجێ سەرۆکی خۆجەهیە ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد مامۆستا محمود برۆ مامۆستا ینی تەوی بڕاستی چەندین داخوایانی ژالی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دەرکەتن چەندین کامپانی لەسەر سۆسیال میدیایێ هەر بەردەوامن چنە خاصە مختگۆنە چاڵکوان تێن گرتن یانجی ڕۆژنامەوان تێنە گرتن یانجی وەک وێ بویێرە داوی وە کاشتاگەک چاوە بەلاو بوو داخوایانی هەر بەردەوامن نەرازی بوون هەر هشکارە دەبن سەر سۆسیال میدیە لێ تەوی ولۆژی پێدێ بەردەوامە دوابن پێکردنی خۆدا دنەرینە تەدا پێویستی چییە حتانی گۆپێدێ جدەوان بن پێکردان بەردە یانجی گۆکاری بێ سینۆردار بکێ بڕاستی ژبەر هەر ئەم دبینن بوردە دشێ خراپتر دبن ئەنی گرتن بوون ڕەواندن بوو پشتڕەوا بووە شتێکی و دەرکەتیە سەر ساحێ هەولا کوشتنە زارۆکێن یانجی ئەو سەرکردیان یانجی چاڵکوانە مامۆستا محمود دەنگێتە نزانم جەمن نەزەلالە نزاد دەنگێتە نەگەلێک کەرەمکە ناوەڵە نەفاشە دەنگێتە بچەک خراپە مامۆستا دەنگ خۆش نایەت کار بێ سەماعەنە تشنا سوار بکێ بەلکی باشتر ببێ ئەوایەکی دی تەڕێ کار بێ دەرکەوێ جارێک دن دەرباز بە بەلکی باشتر باش دەرکەوە جارێک دن دەرباز باش حتا ئەو پرۆبلەما تەکنیکی بە مامۆستا محمود را چارەسەر ببێ ئەمێ جارەکردن پرسێ ئاراسەیوی بکەن زۆرم جەم مامۆستایان وەرناسۆ هەمان پرس شتەرە ینی بڕاستی گەرەکە چ وەرێکردن حتانی گۆپەیەدێ وان بن پێکردنی خۆسی نۆردار بکە یانجی داویە ژێرە بێنێ نەرینە تەدە چارەسەری چییە بڕاستی پێدێت ئەزمونێکە بەرباز دەبێ ئەزمونێکە گرێدایی بە پەکەکێ دەی وش دەستێکە ئاواکردنا پەکەکێ دێ حتا ڕۆژە ئیرۆ دێ بەری ئاناژی مگوت تجاری قبول ناکێ گۆرەکبەری لە دژیوێ هەبێ یا کێلەکاوی هەبێ ئەوەیە سیستەمێکی هەندرا وێری خستنە هاانێ دیش بۆ ولۆزێ نەڕینێن جودال جەموێ نایە قبولکردن و بەردەوام بژێت لێ نەڕینە هاانێ لێ گاوە ئەفکاری گوتێ کردن دەبێ ئەم ناس بکەن وناغا گو ایرو گوتی دی دسلاتداریا گوتی دی ایرو دون کنترولا منیاد ناو دولتی دی سرکشیاوی دی امریکا دیگه جوولوژی برپرسیاریا هری مزن ایرو جه امریکا تی خستن و وان کریارانات شوکینه و شخوا چی کاری گو پیاده دی کرن لدیجی ملت کرد لدیجی انجمن اجتماعی کردی
ديريكت وراست بيشاندن جي باليوزي امريكي لهندري سوريا دي وهروها وزاره خارجيه درب امريكي جتي اغادار كرين جبولو هايوان جوان كريالي بيدي وتقداري وهن جبرولو جي ام ديفيجن ببرسياري اوج بر اف دبر هاني دون كنترول اويدي غرت قارب بيدي وتقداري وي كنترول بك وقو ما ابراهيم جي داف يعني كرم جي قوت ادبين ام ديان قوناغي كيلكي مترسيدار غاوا غوتي ايرو كسكي خورتكي جوانكي ترور دكي ونبس توي ترور دكي توي ترور جي دكي وتوي دزگير دكي ايرو غوت زنداني دي جيبلا غوت كسي غوي ترور كن بلبردان دي دوام بگره تبين بر دادگاه زندان بكي ايرو كسي غو هاتي ترور كن ايرو توي تخد زندان دي براسكي تباوري بي رخصنا هاني تني غو قارب بغره وبر روشك باشتر دهره تبي جوهن تبدأ تزانم في حمة تشتوي جريداي بمانشيتك داوي الديمقراطية هر تشكيلي ديمقراطية اللي أو براستي دي دوري في ناوي هاني يجبني دي بارتيك توتاليتاري جغيني خوا دنگ تدنگ نارني جغيني دنگي بيش بولوجي دي ساجي الزبارة ديكم برپرسيارياوي لي أميجي هول بدن جو وقت شاوا جو ايرو خلكي بذي شنكي اواكي فريغو كسك نما لك حميد نرا وستيا خلكي ناس كر جو رساله جو جاند حميد جاند نكيد نر رساله حميد تل ري رساله حميد جبابي حميد ري جباطه حميد ري جبارتيا حميد ري وهروها هر كسك جو بخواز فقر هندري دي ولاتي هاني دي جرد بيجي جيت البي ولاتي تنيه دي ساجي از خوازن تشكيلن بيجم بپشتي شر داعش دو خلق كوباني گوبگريان مالي خو خصن گوبگر مالي خو وتم الزانبي گوب دبن داعش درباسي كوباني بو او درباسبونا هاني دي قلب گمان لسرهني وقلب نديار نبتني دست داعش تني دندري كم كجا هاني ذهبون نزيكي دسدو شلك سيدي بشتي بيش بنجذيل هي شباب بيراني ناوي دسدو بنجي دسدو شلك سيدي هاتن كشتن بالشبكه بيجاري سبيحه طاحش ايفاني دي بيجو برسياليات يدي بيفياني كرن حتى لبس لوتني اسيجو غرتن وضاف يعني كرن قوم غرتن حتى انا او كسانا نديار نتشمبر محكمه نتشمبر داد بقولوا اب كارك ريخستنك دربي بيفانين كردايتي دربي بيفانين ريخستنك سياسيه براستي دهندري بلانين دولتي داگركري كردستاني د خباتي دك زيدي تني براسي يعني او بن بيكرنين نقول روجاواي كردستاني تشيبون تشدر حقي جوان قطنا دابو تشدر حقي مش حتى مو دابو نصر الدين برهك داوي جنگين عليكو روجنا مافان داوي بوير افا در حق تشالكوان حميد عيد ده حتى انها او كسن جو اف بن بيكرن كرنا نهاتنا هشكركن روجكي بيدي وريفابريا بيدي او هشكرنا كرنا يانجي او نبرنا بيش محكمه يانجي نغوتنا اف كسيهانا كي وك كاركي كسايتي كرنا او محاسبه كرنا حطاني انها كسكنا محاسبه كرنا زور ما جمع مستا محمود برونزانم دنگه مته تخوش نزاويه تباجي ورما نرينا تمام مستا تشجم انا كسيتي خوسن براسي وقرب دنگه خو بلند بك في شارك مزن سرپيدي بك نخصم دو اوروبا ده تو كسكيت الاوروبا دمينه بله سلام و ریز جبوتا و تماشاوان و گهدارا سلامك گرم با لشکر روش کونتنی او درباسی هندری ولاد بن باقا قیرانی بوبسر متین چارسری جیرتونه او یک دو از دخوازم تشکی بیجم ده درباری گرتنا که حمید ده یعنی حمید جو وکیجا انسانی کرد ایکو دجی بی فکری تندرو توتالیتار راد وسته هل بتا ويتوشي في ترسي ببي توشي في قرتني ببي وي هولا ترور كرنا ويجي وري كرن افنا مساجك الزلالة ريفابريا خولي سار كود بيجي خلقي درفي كردستان روج آباد چد بن برببن نبيسكار بن روجنامه‌وان بن سياست مدار بن كسي حتى المهم نبوار بن جوار بيجي درباس كرنا والفيدي قد خيا
یان اونێ ببنە هەواڵێ ما و سەرێ خۆش مارە بطەوێنن یانژی اون دەرباس نابنە بێدێ چارەنویساوە یان کوشتنە یان گرتنە یان وەنداکردنە ئەف مەساجێکە زەلالەش وەک بێژێش مەتەبارە بێژن ji partiya wîr dibêjin ji encûmena niştimanî Kurdî dibêjin her hevalbendekî wal derveyî welat wê ji war jî dibêjin bi nisbetî wê armencek wa heye ew armenca wê ku bihêrin êdî insanê derveyî welat nema hij welatê xwe bike çima ji ber ku derbasî welatê xwe dibê tûşî hewlê terorkirinê dibê tûşî girtinê dibê wê tûşî kuştinê dibê ji bo wê jî kê siyasetekê دستبینن سر ملتی مدن او سیاست جی کو خلق کی حکمایی جی جی ترسا جی ولاتی باز دی و درکوی و حرتش بوا بمینه و داوی ده پروژه محمد طلب هلال جهب بین سر طبقه کزیرین بدنا دست بعثیه بدنا دست هوستای خوا ماموستای خوا بالنسبه انا کسی یعنی انا کسی چپکی گلک جارا حوالبندی انا کسی دبیجن دبی برا دادگهک عادل یعنی دادگهک وقت به پروری دادی دبی اف خلقی هانا محکمه بکن یعنی هیویا من اوکو هر سر کرده کی انا کسی کی دبی بر ببی و هیوی تجاری جوانه کی و حیات ددیتیا کسی کجر دکاری ببی دادور و ندیتی اجبوی جی نابی تش ندی پیوست انا کسی شخور بپرسی او جی اوان یکبونا هلوستا سیاسی آویرک دهندروی روجاوای کردستانی دید بی ایده بکبی کارده نتنید ناوا اودا درمینید بی بکبی کارده هر هلوستا که سیاسی وری پوتن ویرکانه بی لسر عردیجی برانبری وینا برسبا خو بگرید یعنی هنک وینات کارن ترجمه بکن گلو امی چن امی شروا بکن یا نا امی بسرقوت و پشتوالا درکبنا کولانا ام نما في جيانا سخت و دجوار قبول دكن ام نما في سرشوري قبول دكن بركبنا كولانا يعني هجر اون ريبري ملتن اون دخوازن ملتي ووري باراستن بكي ماني دركبنا دبي دريخو بيجن ام قبول ناكن ثاني قوتنا قبول ناكن يدي لسر كاغزا نهيلن يدي لسر نافا اودادا نهيلن ناجكي افي داوينا تنيا انا کسی هن آلابن هنک و پیش بکبه انا کسی بزودترین وقت کنگری خوال دارخی وف کنگری ها دست پی بکی سازی خواهیاتی خواه همو برنگی کی مکم ریکو پیک آبا بکی کو همو جی بکبنه کلجان و هیجانه که راستقینه لسر عرده لدربی ولاد کو کاربی باندورا خوال رایا گشتی بکی رایا گشتی تحبدی سر چی دا سرويدا بو ايدي دبي خوبكي برانبري وبيشتغل نمونه وقت امريكا نهاما مستا انور بو حرتش دغه بردستي امريكا بري تسع بلكي 6 ساعات منيبا لسر اكراني اركيبو مگو بيوستا هرتش بكي والي ديار فاد بيشن دغه واجي اف بيدنگيا امريكا شتي دبي مرو لي بپرسي دليل ويجتي بو جاردي انجمن عمل الاجتماعي كردي لهندوي سوريا بتيبتي برولا خو وقوتي خستن رانا بيوست رولا خورا بيوست بپرسي ليكوليني بكي بردوام بكي نتن المال خرازي مجوري تشندي ببن وخلقي واطير رفاندن وتالان كرن وبرشي كرن في زفي عالم جنيزه مليا عالم جنيزه مليا ورا فيجي يكجي درباسي ولاتي خبط في شكا طيب كذا يعني هاي هوار حتى كن براسي ما مست محمود يعني السراستا اوروبا جالك دزگهن ناف دولتي هنا دزگهن كاريوا او شوباندنا روشا چالکوانا او بن پیکرنن گول دورن شریچ ادبن يعني براسي حتى ني وكيرو روج نصا انا كسي چندين هول کرنا گو قريبن خو بگينن وا دزگه يانجي او پاريزر هنا الاوروبا گو قريبن خو بگينن وان دزگه و وان دوسيه روشا داويا روجاوي كردستاني او بن پیکرنه و اراسي و دزگه بكن براسي افجي كماسيكا د حق انجمن اجتماعي كرد لسوريا ده از خوازم بچکی وگرم د دیرو کې د وگرم دما وخت گو تفګرا کردی کار خود کر براستی بچندین گرتی می کردا ها بو دکتن زندان حکومت سوریه ده تهمه ارستی واد هاتن کرن ما مصطفی ابراهیم احمد وقت پاریزر چندین جاران حاضر و بروانی بر گرتیا د کریه تی بیرام د 2015 ده وقت دركتن جبو شيخ معشوقي خزنوي هاتن قرتن تاني تهمتها ما تحقير رئيس الجمهورية بو إثارة النعرات الطائفية بو تحقير علم البلاد بو يعني هر أو تهمة خياب
بس او بن بيكرن ينيرو غوتشيد بن در حق شالكوانا وملت كرده براسيد ويدا ميدا تشي نبونا او فرق جداهي تشي ما مستدنا فرا ويدا ميدا توك باريزر وتوك باريزر نهاتر روشي جنيزيك بده شوبيني ما مستا وان تهمي قو ما بدبون شالكواني ما بدبون براستي بركبونا ولاتو وابكرنا كردستان قطع وجزء وشرق وكذا ومنات وان قلتني هاني وحياة وقت بتحقير وان نفسية الأمة وإهانة العلم وإهانة الرئيس أف تهميقو موجود بون بس إيرو يعني مخابن يعني أو كسيقو تين تهمكرن بواري سياستي دي نارن دادقا يعني تشتكي بشارتي وقت جارنا فروعي أمن قول جمع دبرهم بصالات دمان قال لك جارات 10 صالة وفاضة صالات فروعي أمني دمان وبمحاكمة خوش تدس سلطة بالسلات شقاس كارب احترام قانون خو بقري واحترام ياسي خو بقري وش أخي قيمتك الدخة حتى قو غلط بش يعني وقتيقو الشخص كي بقرم وأز تهماكي حاضر أنا تهما حاضر بيتر قريداي نخاصم بخلكي ماني إيه أنكسي وإيه وردوري وان إنه والله تعاملتي ذيك اشترك يارا إخانتي ذيك بيواري هاني دي تنار داد جهجي بطبيعتها داد جهجي تنا وبمين سر شقاس كاربن آلية تجي شالكية بكنكو كاربن هذا كي ولو بقوة شيكن كحياة وان برد براستي يعني دادقه ويرنجي وتبيج دادقه وشكلي ما فايدة نبوية يعني أنا وك حياة أنا نزان كيجان قانوني طبقينا قانون سوري قانون كوان جموان هي بشواري بشاواي أم نزانن ليه خسكا هيويك ما هي وك فارزة هيويك ما هي جو أفكسيجو بينقرتن هرن دادقه وبلا علانيتها بي وبلا اشكربونها بي وبلا خلق حاضر بن دريه دادقها بكري بي برتهمها بي يعني ها برتهمها بي يعني معروف زان تهمها بي ونحوجي وان تيخن سردابا واخبياء واستخباراتي عسكري وبروجات جم قبهلن ريجيم ذكر يعني نظامي شمولي ذكر قرك دواره كيدان قرك جوان وان كرياري بري خلاص بن مشورش كي كريش بقوم جوان كريارة خلاص بن وختيجو مروز بش تراز به وخدي وقي دوزكي باقش به وسياساتها مرو باقش به تصورا مدري شو مخالفة سياسي جمتها به داد جهنم أو داد جه تقاس بهوريا ما بي ني دي سنة خمة بوهذا فني وتقني وتكنيكي دي سنة خمة بس مرو هيند به حرب مرو دعلمش خور مروش خور خلكي تعلمين وقوي تعلمين بس مخابن او كسيغو تنقرتن دي سب دمينن دوان سردابادو وتهمتنا يا مثلا الان محمد سليم احمد يعني دباوي يجي خلاص بو برندا رياض الصلاوي يجي خلاص بو برندا يعني وقتيغو داد يا سو قانون نستودا ريجيما مروبن نستونا جيانا سياسي بن جيانا خلكي بن براستي مرو درواره كيده درواره وان نظم الشمولي وان لا قانون يعني دولتها سوري دولتك دولة لا قانون بو اجبرقو قانوناقو دردخس بيك دتاني بجي نذكر كسيولو مجوان خواريه ايشا ما هي ملتي سوري تفجوان خواري ام كاربن براستي ولاتك خوش افا بكن وام حمتك بن مظلاوي ام قانون او بمشي قانون بمشي قانون ولاته قانون مواطنه الغاء قوانين الغاء مواطنه السياده قانون تنبه سياده حقوق مواطنتنا تشتكي سركيه قرك حمز دسلات حمر يجيب سربان ورا بسكن مع الاسف وقف دي ساد كارين مقابل افتهم تنن الهيبي دكم جو خصومي خولي سياسي بكرن
وەک سیاسەتوان وان بقدمین و محاکەمە و گونەهێوانجی بدن خویاکردن و بشکلکی هەشکەرە برەنگەکی هەشکەرە لێ ئوختێ گوتێ بە شارتی بێ درێ واتەکی دێ و درێ معناک درێ و درێ وارەک دێ وەلا پێ ئاوە نابێت تجاری. باشە زۆر سپاس مامۆستا بێگومان هەکرد هەمە وەرن ئاراستەی واکردن بێگومان هەروێ پارێزەرێ وەکتەوێ دیسە بەشدار بن وێ بەرەوانیت بڕوادە بکن بڕاستی بەری ئەم دەست وێ خەلەکێ بکن چەند گرتیên berê bi mir ştexelên gotin mamosta Ibrahîm mêvanê tê slavê waştere hene ji ber birastî gelek caran jî te texsîr nekiriye. Ez dixwazim li vê derê mamosta Merwan Eîdê jî bi me re ye mêvanê me bavê çalakvan Hemîd Eîdê em dixwazin jê bibîsin dawî rewşa Hemîd Eîdê û dikaribê mew temeşevanê me bixê dawî rewşa wî fermoke mamosta Merwan. Êvar baş slav û rêz ji te re û ji hemû mêvanê tenî rêzber ûlo jî ji şopînera re. Bi rastî armanckirina Hemîd kurê min wek çalakvanekî siyasî wek endamekî partiya me Partiyayekî tî Kurdistanê Sûriya û herha endamekî Encumena Niştivanî Kurdî armanckirina wî bêguman armanckirina dengê wêrekan in Rojavayê Kurdistanê wilo jî dengê wêrekan da milletê me de biracê mixabîniyê her kes dizane em naxwazin em têkevin wan hûrkuliyê got çilo ev hat armançkirin belkî li ser rakandinê zêdî carekê me diyar kiriye piştî binçavkirina Hemîd gelek lêkolîn çêbûn hin kesin xêrxwaz got xwestin diriya wan re mesela hanê bişopînin bêkirtina hanê bişopînin bêkiryara hanê bişopînin mixabin xwestin em bên vedanekê bidin wan ji bo karibin ser vê mesela hanê rawestin piştî du roja piştî em giyan astekê û hew inkar dikin dilê didinman dilê gol gel wan e tevî gunû me yanî wek mirovên me apê Hemîd û wilo jî mêrêmetka Hemîd got ew bi destê xwe ra destî wan kirin destê dengem tê destê xwe ew radestî navenda asayîşa û herwiha a cerîmê kirine û mirovên got bi destê xwe bi dest yanî teslîmî wan kirine ewana xelkin em wan dinasin û xelkê amûdên û xelkên û herkes jî em ana navê wan bêjin herkes jî wan dinasî. Piştî me berê xwe dara gihandî ji xwe yanî spasîk taybet ji xelkê me û xelkê min ê welatparêz û çalakvan yê got karîbûn bi vê asta herî bilind got karîbûn vê pirsgirêka hanê bişopîn û ser rawestin bû wek gefin wek fişaran li ser vê rêveberiya xwe lî ser wek mamosta Mahmûd Kerem kir nema karîbûn ev mesela hanê veşartana gotin li gel me yê diriya telîfonekê de hîn jin berpirsên serkirdeyên vê rêveberiya hanê got Hemîd li gel me yê lê ne diyar nekirin got li cem kîjan hêzên ewlehiyê yê vê rêveberiya hanê yê piştî heftîk noçarenûsa Hemîd ne diyar e û piştî hewil qase lêkolîn gotbûn ji xwe ji hinekî serokin eşîran got derbarî ego derbarî vê krîza hanê û vê pirsgirêka hanê got hin lêkolînin kirin baş hewildan kirin got em bizanibin bêçarenûsa Hemîd çi lê mixabin giya astekê hemû kes hatin rawistandin nûçeyên herî dawî yê got cem me hene rewşa Hemîdî teroristî birastî dibêjin rewşa gelekî xerab e ji xwe hin dengê jindirê wan derdikevin kesên xwedî demîrin êgo karin dengê xwe bigînin me Hemîd li cem ew piştî cem emn am ew radestî ciwanê şoreşger kirine ji xwe ciwanê şoreşger evana desthiladareke ser desthiladariya PYD reyî mixabin evana dîrekt bi kewadirê ê qindîlê girêdayîne bi PKK girêdayîne birastî ewamirê xwe ji qiyadatê qindîl qiyadatê PKK dîrekt dislînin ji ber wilo cî tawanbariya Hemîd û hatî diyarkirin û ew jî ji ber fedî nakin vediguhêzin dibêjin Hemîd di postî wî hen li ser ropela wî ew postên wî yê got behsa ciwanê şoreşger kiriye û herwiha dibêjin wek ew wan diyarkî û behsa şehîda kirine ji xwe ev gotina hanê nerast e belkî behsa ciwanê şoreşger kirbin dema got êrîşî wan çalakiya Encumena Niştimanî kirin geva ofîsa me dirbêsiyê şewitandin û hewildana şewitandina çalakvan Nîzamuddîn Elî got hat kirin û
وچاغه حمید پوستک نویس هندبول سرویا او براستي او بلكي او السرويا انا قالك دراوستن ليه وقت مجور ديار كر تشارنوساوي قالك يعني نديار جمره ليه تشارنوساوي وروشاويني تندرستي قالك خرابه حميد بري برسكريكين ويني بجيشكي هنا نوچه گوداوی گیان ما بجارا بلکی یکمین گو السر راگ خاندنی از بیگوتنا هانی دبیجم حیان هانت خواست بیگوتنی بیجم از نخوازم آداوی بیجم و نزانم براستی حمید بری پشتاوی پرسگریکن پشتاوید هنه الگور اگهایی منی داوی دبیج حمید باش اشکنجه کرنه و بلکی شان نکارن آنا وی رادستی ما بکن یانجی نکارن آنا چارنوساوی دیار بکن حتی کی روشاوی آرام نبه و وەگەر سەر ئاستاوینی بەرێ ڕۆژاگۆ ئەو بنچاکردن براستی نوچەیەک نەخۆش بوو سلامەتی ji حەمید را مامۆستا مەڕوان تێرانە ئازادی ژێرە بێگومان لێ براستی دەتگوتنا خۆت تە بەحسێ کرد ئینسان ji ber postekê têgirtin îro nameyeke bixwe ew jî digînin xelkê gol Ewropa dimînin xelkê gonarîna xwe din xuya kirin ser Facebooka lê ez dixwazim fê jî ji te bipirsim bi kurtayî berdema me nemaye te Mazlûm Ebdê wek berpirsê Qesedê te ew berpirsiyar kir di ber girtina Hemîd Eîdê de ji ber çi Mazlûm Ebdê çima ne pekekê wek manzûme yan jî çima ne peyê dê wek rêveberiya wê çima ji ber Mazlûm Ebdê hêvî têne pê têne girêdan got destêwerdanê bike yan jî ji ber got ew jî ji ber got di wextekî de ew jî aliyekî garantor bû di diyaloga Kurdî de yan jî ew xwe berpirsiyar ber girtina Hemîd Eîdê de کاشتی دەستپێکا دانوستاندنا نابێنە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و هەروەها نابێنە پەیەنێکێ گاوا گۆ مەزلوم عەبدی بەرپرسێ و سەرکردەیە قەسەدێ خۆ دەست نیشان کرد وەک کەسێکی گەرانتۆر ji van دانوستاندنا هەمان دەمێ دژی خۆ دیار کردبوون و هەموو هێزên ئەولەهی گۆ بسەر vêrê vêberiya hanê lê vedgerim lêveger ew xwe lêvegera wan e lê di heman demê dijî hemû kiryarên xerab û hemû hewildanê şewtandinên ofîsa û herwiha terorkirina sêrkirde û endamên Encumena Niştimanî Kurdî herwiha Kurê Mihemîd di bin siya vê hêzhanê de hatî kirin lewma jî destpêkê jî min got yani berpirsiya sereke berpirsiya Qesedeyê hêza parastina gelê we got ew dibêjin û bi serkirdeya Mazlûm Ebdî bêguman lê dema got nûçeya dawî ya got giyayê me ya ji do û vir deyî gava got bijin ciwanê şoreşger ez çixwe berê digotin em ciwanê şoreşger kesî vî nedinasin heta kî got Mazlûm Ebdî bixwe civatek berfireh bi wan rûnişt û li ser ragandinê hat diyar kirin û evaya jî hêzek يعني ندوري هيزن ايغو بسر فيري بريا هاني بي وبعلم وبقداريا مظلوم عبدي همو كرياري قوادي كرن بعلمي بي هاتي كرن لو راجي ازدبيجم انه ايرو تشتي جو جواني شورشگرد كرن وايريشا ترور كرنا كوري محاميد كرن او مظلوم عبدي دي سجي بر برسيار تفي جو جواني شورشگرد خود الدين دسنيشان كرن انه او هيزا كدسر مظلوم عبدي رانو وتر همو هيزن اولهيه بسربيره باشە زۆر سپاس مامۆستا مەڕوان عەیدێن پێوینە زووترین دەم حەمید دەرکەوێ ڕەوشایی دیار ببێ تەندروستیاوی ساغڵەم پێ سپاس شتەرە گوت بەشدار بووی مەرە مینێت خۆشیت ez vegerim cem mêvanê xwe mamoste Enwer yanî birastî yanî belkî di nava komêntê me de jî derbas bû gelek xelk gaznê ji Encumena Niştimanî Kurdî dikin ene kesê laşekî miriye wilo didina nas kirin nê divê werê çareserkirin divê çareseriyek jê re werê dîtin peyê dê xuyaye peyê dê girêdayî pekekê peyê dê berdewama dibin pêkirinê xwe de bes Encumena Niştimanî Kurdî jî çi jê tê xwestin gereke çi bike مشكلة دهندرينا مجلس ده يانجي هيدي وقت دجمن جي خورترا چد في وري كرن گوا كاربن وا يعني وا بن بيكرنا بكي ماي چه دريا جواكا ناف دولتي ربي يانجي ورن سينور دار كرن كرمك براستي يعني سر انجمنا الاجتماعي قشتي بنارينك قالك خلكي مجد بيجن لي هولداني انجمنا الاجتماعي كردي di deverna de
کاری خود راد بو باش پی راد بید کاری دیپلوماسیتی دید کاری دانستندنی دید وان مثلا لی براستی هری گرین او گو انجمن نشمانی لی وگرک جدیل خوابه که کنگره جنیزی که ایوی می گو لدار که لی وگرک خوابه که بری آنا دید جواتا انجمن نشمانی گوتیه مگوت هگر هم خونکن مشکلش خلکیره خلکی وانا پرس جبولوجي دبي ام خدي مافن ام خدي حقكيني ام دوزا مافيا ملتكي دي كند هندري او باشروجا سوري دبي تشسباندن دبي سوري دي جبولوجي دبي انجمنا الاجتماعي حبكي لخوابه جاره خدي استربكي كاربي وان اوفيسي جودي دي دستي هاني چالا كربكي بتايبت ريخستني انجمني ويني خجهي بيتر چالاک ببین يعني چد اندري هرما كردستاني دبي چد اوروبا دبي وحتى هندر شي الجورا كاريني خدنجي خبلندكن وكاربن ليفجرك جدي لخبكن اوايا وچاك سازي ك جرينجه ديوان روجي بيدي انجبنا نشماني كحسن اروها برسياريا خد حمل واري بستين يعني واري دي دبري عفرينه دي دبري سريكانيه دي دبري جريسبيدي وهروها دي دبري غويرو دون كنترولا بيدي وجلداري ويد وهروها قصديدي جبولو جي دبي ديوان حمو لايادي انجمنا الاجتماعي كرد جدي الخوا ببرسه والكاربه دف جوان سياستا غولو بنرماي بهيفيه جو هيفيا اوابك جو يكريزيه كاربه بيدير اوابك وملتي كرد دو بغارينه الباوري عمد افيفيا هاني بيديرو برو دشكينه وتي هيفيا التشام التي كرد ناهلو واشكرج التي كرد بيجد ام بكاكينه ام تجاري قبول ناكن جو طرفك سياسي دي اللي كلكا ما هذا يعني شريكه ما بد هندري دي ولاتي هاني دي هون بخوازن كرم دي كن وقفان بارتيه جو ايرو كلكا مانه ام كارن واولو قبول بكن ليه تخدي بريار به وتخدي هالوست به هندري في ولاتي هاني دي تشينا بجريني دنجينا به افاياجي دي ابراستي هاني دي هم جملتي خربيجن وامجي كسيجو ايرو قد كان جرانتور اللي بيدان السندني ده انه افضل السندنا هاني دي بي سينوري وهذا نحطا داوي ذكري ده شار سري اب جو بجديات ام كار بكن ام خباتي بكن وام شاوا كاربن هبونا خد اندري كردستان سوري البقرين وقو بهيزا خو بديروغا خو جو هبو دندري ويده استاذ ابراهيم دزاني جو مقارنه كل اندري زندانا ما بين زندانا ريجيم دي وزنداني بيدي ايرو دي بلكي تزاني بيجو قربالغا مدندري زنداني كرو او محاميه مبو وي بخا هندري وي زندانه هاني مدير منطقه جو ايرو انا اوجي دو بوزيشني دي معارضه وتزاني بي هندري وي دستي خل هندري زندانه ريجيما بعد خز جود از محاميه ما كسان بيازوا كسابين وهروها مجد هندري زنداني دي ما قرابالغا خطر مدومي قريب كل ضابطي جوجوتن حقي كسكي قرتيدي هكذا مقارنه ما بين بيدي لقرتني خدي اواي قرتني حتى النظام بعض التجاري مناي مقارنه كرين براستي قريب حميد برنجه كيدين بخستانا تليفون جربك حميد السينور درباس بوي كنترولوار درباس بوي اشتي دهر وجا بازار وجا تشاو حميد ترول ديك تقول لي برد دي ودورا تويد قرتن نبس لولو تنيجي ايرو باي جانا باوجود دخياني كرين كو حميد دستي جواني شورش كردني اب جواني شورش كرغو زيدي بكرسكي تيدي وقصدي قوتي وانا جدرني قانوني ومناس ناك تشاو جدرني قانوني وايرو خورتك قرتي زندانا ويدي الجويدي اباياجي وكمي بري انا قوت ام ديان دقوناغا كي قالكي زحمت تر ام درباس دبنو هيدي خطي سورجي براسي درباس كرين دبي ترور كرنا بي چالواني هاني شخوا ديرو كوان ديرو كدريج نحو جاز نافا بيجم وخلكي بيجم خلكي عامودي وخلكي كوباني وخلكي عفريني وخلكي قوامشتو مالا بدرو حتى داوي سجلك دودريج وحتى انا قرتي انجمنا الاجتماعي وچالواني بحبس يوان بن فؤاد ابراهيم امير حامد رباندنا زاروكا جو بيرك دوج عامودي دركتي عمري كثير سيزا صالي وجندري خامش ورباندني غازني خوغلي خودي كي خدابي هر كسي گزارو كاوي يا وحيد لي فقري
ئیرۆ باوێ وێ دبن تهدیدê deyî گۆبێگirtin xweşartî Xwedayê alî her wiha diya wê hatî hevdidandin ev rêxistina hanê rêxistineke li dijî her tiştê mafî mirovatiyê derdî pîvanê mirovatiyê dimeşê bi rastî PYD ez ê vê jî bêjim PYD xidmeta goj rejîma beeskiriyî ji roja vê rejîma halê bi silatdarî kiriye wek got PYD xidmeta vê rejîma halê kiriye ticarî wilo nekiriye îro milletê Kurd di rewşek gelekî xerab deyê hebûna milletê Kurd di metirsiye deyê li hemberî wê PYD û çekdarê xwe parastina meşarîعê got herî şofînî di hundirê Kurdistana Sûrî hatin bikaranîn kembera Erebî got parastina wan têkirin û robro gundê wan firetir dibin û ême gundê me tune dibin û vala dibin û namînin ji bo wilo jî ji encumena niştimanî dîsas dubare dikim jê tê xwestin lêvekereke ceddî got hemê ofîsê xwe û encûmenê xwe xwecehî got çalak bikin û xortê encûmenê xortin çalakin û vefetheyê got vê melefan vê dosyeya Kurdî pêş bixînin û bibin pêş û em dîsa ez dibêjim heger tê nebin mişkile li cem Amerika bi li cem PYD bi cem rejîmê de kes li te napirse û bitalî tê bimîne zêde bi têgilî û gazina bi ya tê daxuyaniya de. باشە زۆر سپاس مامۆستا ئەنوەر بڕاستی ئەزێژ داوی گوتنا تا دەست پێ بکەم زێ بکەم پرس مەدیت ینی چاوام دبینن ئەف مەشاریعێک شۆفینی مەسەلەن ڕۆژاوای کوردستانی وەک کەمەرە عەرەبی چاوا ئیرۆ گوندێ وا مەستەر دبن هەژمارە خۆرتێ وا بێتر دبن وەختێکیدا ئەم دبینن خۆرتێمەش بەر ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی کۆچبەر دبن هەروەها ئەو کەسێک گۆل ئۆروپاژی دخوازن بەگەرنجی تێنە ئشکەنجەکردن یانجی بنپێکردن دەرحەقێەوە تێنەکردن ئەو خۆشی گوهرتنەکە دیموگرافی وەختە گوتیژی پێدێ بەرپرسیارە دبەردەما مستە محمود برۆ ئەز وەرمە جەمتە ینی براسی شێوایە وێ بنپێکردنی براسی بچێکی جودا بوو هشکەرە بوو وشخوا ئەڤ یەکەم جارە ئەم دبینن چاوە کەسێک تێ هەولا کوشتناوی تێکردن کەسێک گۆ هەولکردن ئازاتن و کەسێک گۆ هەولا کوشتناوی هاتکردن ئیرۆ ئەو زیندانکردیە بڕاستی جارنا بەلکی تژنا کارەبێژی باوەڕ نەکردن بێ چاوا چێ بوو هەولا ئێریشکردنا زارۆکێن سەرکردێن کووردا دنەریناتەدا چمە ترسیە ددا خویاکردن یانجی ئەڤ ڕەنگێکی نووە جەریمە یانجی مەترسیە ڕۆژاوای کوردستانی نا بڕاستی ئەڤنا وەک سیاسەتێک یعنیش دەست پێکە ئاڤاکردنا vê rêberiyê ev siyaset bikar anîne yanî ne wala taze dest ravandina zarokakirine wextê dest pêkirin 13-14 salî birne leşkeriyê ahengî dest pêkiribin ew xwe jî şêwazekî dibin çetra got dibê berevaniya wek dibêjê berevaniya ber welatê xwe de yanî tiştin hene êdî nema gengeşer ser wa lazima ev siyaseta binpêkirinê ev siyaseta terorkirina komelgehê civatê anîna matirsiyê nava xelkê ev bûye pêngava waya serekî bûye prinsîpê waya serekî got bikin û jê nakirin jî tiştekî gelekî balkêş heye dema ku siyasetmedar yan jî careserê vê kêşa hana gengeşê li ser tiştekî dike bi rastî ez hinekî wilo ne lojîk dibînim ne mantiq dibînim ku mero hêviyê ji dadgeha desthilatdarî kêrikê got ew desthilatdarî bi xwe ne desthilatdariyek yasayî ye yanî ana ser niha birêz parêzer İbrahîm anî ziman ku yasa serwer xebera wê tiştî gelek dirist got yasa serwer bê li welatan lê evna ne welatin kes nizanî bunyeta wa çi ye evna titkarî bêjî wekîlê dewletekê ne li herêma me wata eger ew xwe hesê bikin bi tena xwe desthilatdarî kava desthilatdariya wek bê dan bidana xwe yanî îtîrafa xwe ji kê standine kîja dewleta yasayî dinyayê gotiye ev herêma ha yasayî ye heta em hewara xwe bigihêne ber dadgehê we niha dadgehê hişkere çê dibin di prinsîpê nav dewletê demokrat e nav dewletê ku mafê mirova lêparestiye mirovê dewê bike lê ber vana tiştekî birastî ez bînim fêda wê tune ku mirov dawe dike ew yek di du bi nisbetî me wek encumena niştimanî Kurd belkî em bêjin xwestin beramberî vê çi ye yani çitê xwestin me gor hundirê welat ew jî lê derveyê welat vê wek neynikekê bêşkarûbarê hundir û re lê bixabin derveyê welat ana ew tiştê ku ji nav destê me derdikeve her tiştekî bûyerek diqewime em
بنگەنا ماچی دکن بدەنگ و بڕنگ و بوێنە ئەمتنە دەستێ سازیە مافی مرۆڤە ئەمتنە هەموو قۆنسڵخانەی باوەڵاتە ئەمتنە وەزارەتە دەربە ئەمتنە پەرلەمان ئانا چارێ هەی بە هەفتار و نیشتنەکمەی تازە وەک خۆجههی نەروج هەیە دیسە وەزارەتێرە بەرپرسی کێشەیە سووری گشتیرە gelek babet ma amade kirin em ê cihadê deynin berdestê wa ew tiştê werê ser bilême em ê bikin zêdetirî wêne îro roj yasayîbûna vê de siladariyê hêzeke derveyî herêma me hatiye PKK ye ew hêz vê memtiqê bi rêve dibe rast e îro xelk vê peyede lê peyede çetrekî serekî ye baskekî serekî ye û rojan e vê gotina ez dibêjim te kes dikin di rabûn û rûniştina xwe de hilgirtina wêneyê xwe de di sloganê xwe de di rûniştinê xwe siyasî panêlê televîzyonî de di ragihandinê de hemûyî te kes dikin îdî nemaye got em li dora wê lêkolînê bikin ya jî lê bigerin tiştek heye zelal e yek di du sê armancek zelal ber çavê me ye vê em hil bişêrin yan Kurdistan yan neman ew gelek girîng e ji me re ji bo wê û ev insanê ha xwexistina esta dijmina bi milletê xwe re zarokê xelkê direvênin deh bû hêlîn revandin maqey diya hêlîn ke zevavê tune daha nav lîste gelekin lê tiştê tê xwestin jî ji encûmenê heta aha îro gelî hevala komîteyek çênekirine ji bo şopandina rewşa însanî girtî mav însanî girtî qejber avê hatine ji bo çi encûmena me yên îjtîmanî bêna nakê dema em bêjin dilê me têşî em dixwazin encûmena me pêş keve werê ser bêjin xeta rast bêhtir bikeve nava millet nêzîkî hest û helwesta millet bibe nêzîkî êş û azarê wê bibe çima komîteyek nîne îro wê berê hineka dina welatna wê bê her neva saziyê hara rûnin feqîra ne lîşnek ne komîtek heye ne em bêjin lîsteyek heye ne jimara nava heye tiştî tabîî ye xelkê kevê şaşîtiyê de wê kevê şaşîtiyê nizane encamê çûna wa û civatê wa çi ne ji bo wê pêwîst e encûmena niştimanî servat tişta vegerê yanî şopandineke ciddî li ser vana bike saziyê xwe em bêjin komîteyê xwe hê cor bi cor taybetî ihtimada xwe berdê ser em bêjin texassus dikar da yanî ne yekî siyasî bike rojnamevan yekî rojnamevan bike hiqûqnas Kak İbrahîm Ehmed hiqûqnas e bere karê hiqûqî bike berevaniyê bere me de bike gor yasayê navdewletî براسي اف بروبلم بلکې دەستێکێ دەتەگۆ سەرۆکی خۆجههیە ئەس سەرۆکی خۆجههیە بووم لێ من ڕێدا هەواڵ نەخوا ئیرۆ سەرۆکی خۆجههی یەکی دی ئەس بەردەست ێوای فەرمیمە ما ئەو تشکێژی مەگۆ بەلکی هەنێکی بێڤرا هەنگا بشەوتێ تایبەتی ئەوێک و سکرتاریا پارتیا دەدمێنن و 24 ساعتا شەرێ رێژیمەکە دیکتاتۆر بکەن دەبێ دیکتاتۆرە سەر کورسیە خۆپەیا نابێ بەلکی هەنێکە دیژی پەیا ببن یانی ڕێ بدنە خەلکێ برای اب تداولی به دستلاتاری هاتنا بقیه از برداشت فرمی یعنی که سیما و برپرسی پارتیا دموکراتا کردستان بل نرویج باشه زور سپاس مامۆستا محمود براستی اف پروبلما يعني دفكر كردي مثلا او كاري دزگهی گره گواری اکتیف کرن يعني هر کس بکاری خرابه و او کس مناسب جهه مناسب ده مامۆستا ابراهیم احمد داوی پرس از اشتبکم يعني براستی چندین جارا پید يعني او ڕێکەفتنی ناودەوڵەتی ئەم زێکردنا چگرێ دای ڕەواندنا زارۆکە تم دخوازی خۆ بدەی خویاکردن دناوا جواکە دەوڵەتیدا ئەو بمافڕەیە ئەو بمافێ مرۆڤاندەیە ئەو بنپێکردنا ناکەی چەندین بەشدار بووە ئەم زێکردنا ڤارێکەفتنێن ناودەوڵەتی دخوازی وی کراسێ یاسایل خۆ بکێ لێل سەر عەردێ تشتێکی دی دکێ ji ber çi مامۆستا ئەو وەک نا دەوڵەتە و نا ئیدارەک مۆتەرەفە هێزێکە عەردەیە سیستەمەک خۆ چێکردیە و ئەو اتفاقاکی بۆ چێکردنجی وەک بێ وەرەقەت عبور یعنی بۆ گۆ دەرباز بە ئالیکیدە ئەv نایە جێ پرسێک و کاربن وەک بێ وان عقوبة بكن وقوتك سلاح موجودة يروك أو بواركي تستغلن وارك دي بيكتي يعني مثلا برنازا روكا يعني اتفاقية حقوق الطفل بن نجي خدكن يعني زنداني جو بكرين قال لك حقوقها حق حريتي حق كرامتي حق حياتي حق قال لك حقوقها اساسيين اي دستلات يعني
حتى وقتيقو قوانين الطوارئ هذه ودولتي في حالة الطوارئ بالكامل دبي أبما في سركة نممكن تنازلي بكن نممكن مساسي نديكي ويبدا أما اتفاقيا تشيدك وبيك ناين شخوا جي مخافان جي هري مخافان دني بيتر جو كس شوبان دني جيناك يعني بيسكاده ما مستر محمود تشتك اني از اندامك لجنه قانوني بود ام بكاري خورا ناب ام بباري خورا ناب حياه انا شوباندتنا حياه انا تقاريرتنا حياه انا كس دزان بكذب وكناب تشتن رهيب كذب بولاتي بي بس كس ناشوبينه دبي فرعون مين فرعنا قو ما حدا حكى يعني وقتي قو خلق نشتغل واي ريبر نشتغله وايجو برسياري بر نشتغله براستي وقلك تشبه انا دواري حتى دواري اقتصادي ده انا خلق ناشتغل يبرقوا كستنا بدستي وان بقره وان ببالي بافي وانده بالي حقي وانده ايرو ولا تكبيرنجي براستي ولا تكي سر بركانك بحموره بنخوشيه نفسي بتهجيره بجريمه قال لك تشتي ولا تيمه تشيدبن قال لي هذا قال لك تشيدبن ايش وي خلص نابه كل وي خلص نابه از ديتك بواري سياسي قصوري عفو بك جواري وحقوقي دركب بس حقي مني وبنابي مد دنقدك خلك بنابي مد بيجن خلك بنتوامد بيجن نأبي ايجو لو كارب حقوقي خلكي ونتوا خلكي بجيبين وما في خلكي بجيبينه تجدربه وخلق شوتن شيء نابه فكك معروفه بيدا معروفه بس كانت تشتك هواري خلق شوتن تشتك مع الاسف هيجي دواري ايام زمان ده هيد كاري وان وسائلي واني بدائي يا رجل حتى الان نزان الاحترام نظام اخواني داخلي بقرن نزان الاحترام نظام اخوي داخلي بقو مؤتمراتي خوشكن مشكلة نجم فان جاميراتنا وما ماف نا مشكلة ما يجو ام كارب ما في خلقي ناس بكن وانبر خدانك براستي بكن فر نقطة قلك اساسية يختيقوا ما كاربنا ام حقوقي خلقي مر مهم به ام ايجو اوبوزيسيون بلا مقبل حسبين اوبوزيسيون بلا اختيقو ابزانبن حقي خلقي وما في خلقي جمع بهذا وش اخي امي كاربن اي دي جي وقد بيش يوان بيري بقرن بلكي اوجج ما هين ببن امجج وان هين ببن تستكيبان باشا زور سپاس مامۆستا ابراهیم مێ بێژن ئەفداوی گۆتناتە بۆژی بڕاستی مامۆستا ئەنوەر ینی بڕاستی تە بەحسە ئەمریکیە کرد ئەمریکی دبینن دسوورەت دەنا بابن پێکردنا دشۆپینن لێ تشتێک لەسەر عادێ نایەکردن کەرم کە بەرسفا وێ پرسێ و داوی گوتم براستی هر تشتێک هەیە بگێ ئەمریکا بەرژەوەندیە وێ هەنێ ئیرۆ دبینن کەسنجێر دشغلن کار دکن لازمیه وان بوان خلقی هی چاوی خوشی دگره چاوی خو نبسیج قصدی و هر وها پیدی هاتی گرتن ملت سوریا 11 سالی وی بن برمیل عادی بن کشتنی دی ب 100,000 خلق ونداي بمليون خلق هنابر ودي بنهل بن شادرا ودبرا ولا تابلابوني کا جواتانا دولتی کا امریکا کما فی مروان اشخوا او چیرو کما فی مروان هر دوی مروتی کار بک و خباتی بک لیبراسیا ویدی تنانی نادی ملت گو خباتا خونه که ملت گو هفدو نگره سیاست مداری کردی گو جدیت لبر ملتی خونه سکنن لبر دوزا ملتی خونه سکنن هر یک جالی خود و زاویه خود لیبناره کسک لتنا پرسه گو خونه که هیس همبري خلكيدو وخطابك سياسي برب الشعب وخيا وديار هم دروشة ملتي كردي هروها دروشة سوريدي تنادو خياني كرن بمينة كيلك كيدو وبالتالي قالك التناي برسين إيرو برجواندية أمريكا دي أب دولتي مازال تبايد سياسة أخوة لقورة برجواندية فآوا لكن نلقورة دا خوازي ما ودا خوازي هر یک جمع امریکا تشتكي الفاضل امریکا داوي
او تشجمت خوازي او تشخلكي خوازي ابا حي جرينج جويره جبولوجي ام تشاوا يعني برسا حريمهم اجرينج او ام تشاوا كاربن خوتيخن اجنداتي فان دولتادي ام تشاوا كاربن خونيزيتي اجنداتي فان دولتابكن وام تشاوا كاربن بيجن انه امشي وك ملتي كرد يا وك خلكي سوري ام كارن دولتا سوري برنجه كيدن باوات كيدن اداره بكن ديج ببن او مترسيه جو دي خلكي دهن دردوري دولتا سوري بيجي اوان مترسيانا ام هليمن براستي اوجي خالك ولو ما بس له سلك زي سردر باز لبن تفكر سياسي اسلامي تفكرك براستي زيانك جلك من زنجان ملتي سوري بتبابي بتمامي وقت شاواغو تيدي فككي جيان ملتي باشه زور سپاس مامۆستا محمود برو گوتنا داوی و ئەمێ بداوی بکن دەنگێتەنینە مامۆستا ئەتخوازم وەک مەڵای جامی ولۆ بانگێکی بدەم سێ چار تشات دەقەکێ دەبێژ باشە یەک دوانات ئەز بانگێکی دمە ئەنجومەنا نیشتمانی کوردی لە سووریا کۆڕاگەهێنێ خۆ وەک ئەلتەرناتیڤ وەک بەدیل ji vêrê beriya xweser şêweyekî fermî di pêngava yekem jî kê ku li ser erdê bilibe bernamicê xwe siyasî wirde wirde li ser erdê bilibe sê me got bedîlekî ji vê diyaloga hare bibînê û ragihêne û bedîl jî pêşniyara min de ew bereya aştî û azadiyê berferehtir bike ya duwa jî têkilbendiyê xwe dîplomasî û karê çalak di nava opozisyonê de dostan ji xwe li wir zêdetir bike adî jî ev projeyê netewî ku hilgirê wê cenabê Serok Barzanî ye pêwîst e enekesê bi dilsozî bi wefadarî bi wêrekî bi mêranî rajêdî projeyê hana û em li vir banga xwe digihêne cenabê Serok Barzanî taybetî ku berê me li kongerekî ye rola wî tê de hebe ku kesê sist û bizdonek ji qada siyasî dûr kevin bere hemû tiştî hişyarî em bêjin dilsozî wêrekî werê qada siyasî got em karibin vî bernamecê xwe hin bi hin cehbiceh bikin û em karibin bibine li ser asta xizmeta vî milletê xwe û va qurbaniyê got didê û va derbiderî û talaniyê got bi serê milletê me de tê zêdê wê tişkî dî nabêjim silav û rêj wa û mêvanê wa û temaşevanan زۆر سپاس ژوەرە گۆن بەشدار بوون بەمەرە مامۆستا محمود برۆ گۆژ وڵاتێ نەڕوو جێبمەرە بوو سەرۆکێ بەرێ خۆجەهیە ئەنە کەسێل نەڕووجێ هەروەها بەرپرسێری خستنا پەدەکەسێل هەمان وڵاتی مامۆستا ئەنوەرناسۆ ئەندامی کۆمیتا سیاسی یا پارتیەکیتیە کوردستانی گۆژە ئەڵمانیە بمەرە بوو پارێزەرێ ناسکری بڕاستی مامۆستا ئەبراهیم ئەحمەد گۆ ji qamşlo bi me re beşdar bû zor spas got ev civata me zengîn kir û nerînê xwe arasteyî me û temaşevana kirin şeva mînê xweş belê temaşevanê me vî awayê em giştin dawiya xeleka xwe bi rastî me xwestem mijarê em roniyê bidin li ser vê mijarê dawiyê de azadî ji bo çalekvan Hemîd Eîdê pêvîne got zûtirîn dem serbest were berdan و ام ببینه گورا و شاوی تندرستی دباشیه دبی و نت خطریه دبی شواوجی بمینه خوش گون حتی به درب مرابون ولما تماشا کر حتانی خلک کنو مجاره کنو بمینن البندی مال سر یکیتی میدیا شواش